جبرگو دمک درێژ باژارê Hesekê di rewşeke awarte de derbas dibû digel nearamiya gol herêmê çêbû. Projeyek ji aliyê xwendekarên zanîngehan hate danîn. Bi hevkariya hevgirtina werzişvanên Kurd, gorolaneyên lîstika futbolê bê li darxistin û ev jî bi mebesta ku rengek ji aramiyê li bajêr heye û jiyan berdewam e. دورية جامعات طبعا شباب شاكرنا جبو بشكاكي وقت بين قش بجين هاف حما اطيافي في ولاتي قش عرب في اللعب كرمانج به واف دوريا تقريبا افصال اسياي امشيدكن حرصال بري في وقت ما تشيدكر بس بيصل كدولود هناك مشاكلها ونحسشا والحمد لله تقريبا قش امور تماما تevaya kesên godivan tîman de beşdarin ew xwendekarên zanîngehan e. Herwiha li gor hejmara lêzvanan 16 tîmên futbolê hatine damezrandin. دوري ما 16 فريق طلاب الجامعه بشكل عام هدفهم دوري نشاطك ناف لاعبين شيبن نشاطك الرياضي ناف العبادي ونبعرف سلفته ونشاطك الرياضي بشكل عام نفسيه مرود رياحه خاصه في ازمان تقدر باس منها بشهر صار Nameya gotêbirêkirin ji van lêzvanan ew e ku rola Kurdan di hemû aliyên civakê de çalak be. Çi duwarê çandî, ramyarî û aborî ji hêlekê ve û çi jî werzeşî ji hêlekê din ve. بطولة ما كش بون ونافي كردا درخون تشتي بريتش و شبير بكم مهين صفحات نيفكن جبو خاصة أم كرد جيل ما يانا رابوي خاصة نافي كردا درخن حمنا هي سياسي باقتصادي برياضي أهم شيء رياضة بالنسبة لنا الرياضة. Li gor têxuyakirin, arman ji vê lîstikê û çalakirina van rolaneyan bêhtir bi mebesta guhevnasîn û nêzîkayî di navbera xwendekaran de hebe. ام 16 فريقنا مشارك في دورة هني طلاب جامعاتها وهدفها مش في دورة هني انه وقت خوشية تاخذ نافان خورتادو وقت اف دورة هني وقت تعارف شيء يعني وم دخوازن اف دورة هني بخير تي درباس بو خوش كيف خوش ام درباس وساعتها خوشتر حملتشتي وان شاء الله توفيق فرقه قشتكار دخوازن Ev sê salin got çalakiyên werzişî bi vî awayî li Hesekê tên li darxistin. Bi taybet tîmên lehengiyê di lîstika futbolê de û ev jî li gor rewşa bajêr û herêmê bi tevahî tê wê wateyê goçe astengî û alozî hebin ew ê jiyan berdewam be. Homan Cezîrî Orient News, Hesekê.